السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز کی متنگدا اشراق کی نماز اسی سورہ بہنا گدبنی اللہ رب العزت نا مسلمان خدیم مکو عملو ان پانتوک نمبگی توفیق بی نبی بو اسنو آمین ہے. مسلمان ایچی ناو سنگ اشراق کی نماز کی فضیلت متی مگنیام چاہو مسیح کی متانگ دا حدیث دا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمی کنا گمبنا فجر کی نماز سولبگی متنگ دا فجر کی نماز سولبگی متنگ دا مفہمدو دا فمدنا لئی ربا ہے بدی مفہمدو دا فمدنا تسبیح تحلیل تودنا قرآن کی تلاوت تودنا ذکر و اذکار تودنا لئی بتا ربدی ہمسو نمت تھوک ربگی متنگ مکرو متم لوک ربگی متنگ دا اشراق کی رکعات انی سولبدی اشراق کی رکعات انی سولبدی امسون نماز انی حیبدی فجر امسون اشراق کی مرک کی متمدو دا فتبا واحد ربدی حیبدی گنادگی ہمنا لئی بتا ربدی گناگی ویبا واحد بتا ربدی فتبا واحد ربدی عمل عبادت تودنا تسبیح تحلیل تودنا درود سوندنا قرآن کی تلاوت تودنا ذکر و اذکار تودنا لئی بتا ربدی محق کی گناہ خودنگ مک محق کی گناہ خودنگ مک کتھوک پیگنی محق کی گناہ خودنگ مک کتھوک پیگنی سمندر دا لئیبا شبودگی ہینا یا بتا رمسو محق کی گناہ خودنگ مک کتھوک پیگنی ہینا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا حبیرن مرمسنا عملو ان بانتھوک بہونس مسیح کی فضیلت متنگ مگو نصیب فنگنا بگی دا مکتا عمل درکار نی مرمسنا فجر کی نماز کے متنگ دا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تکبیتا بیرمبا عمل نفسی انتھوک بہونسی مسلمان ایجینا و خدنگ مکتا شیر تورگا تمہنہ بہونسی شیر تورسی جزاک اللہ. السلام علیکم.